Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u treću epizodu emisije Tajne dresa u kojoj govorimo sa sportistima koji su pomjerali granice, rušili prepreke i ostavili veliki trag u sportovima kojima su se bavili. U današnjoj epizodi sa nama je žena koja na svojim leđima nosi kompletan teret crnogorskog rukometa i koja je oblikovala generacije igračica koje su došle nakon nje. Ponosna kapitenka, šampionka, evropska prvakinja, osvajačica olimpijske medalje i mogu slobodno reći najbolje desno krilo koje je ženski rukomet ikada vidio. Pretpostavljam da već sada znate o kome se radi, a meni je velika čast što je moja današnja sagovornica Jovanka Radičević. Jovanka, dobrodošla kod nas. Dobar dan, hvala na ovako izuzetnoj najavi. Zaista mi je čast i privilegija što sam dio ovako jedne lijepe priče i što sam zaista ponosna da Crna Gora ima ovako mlade ljude koji su spremni da svoje sportiste prikažu i van terena i što je upravo ova emisija nosi ime Tajne dresa, omiljenog dresa. Hvala ti puno. Prvo pitanje, gdje je i šta radi Jovanka danas? Pa iskreno da budem, Jovanka danas uživa, ovako mogu slobodno da kažem, živim punim plućima i sve ono što mi je negdje nedostajalo svih ovih godina tokom profesionalne karijere. Sad onako mogu slobodno da kažem da uživam, živim po svom planu i satu, što je onako za sportiste teško, pogotovo što znate i sami da kad ste profesionalni sportista onda je bukvalno svaki dio dana u minutu organizovan, a sad je onako sve potpuno lagano, ustajem kad hoću, idem na trening kad hoću, družim se sa porodicom, prijateljima, tako da uživam, mogu slobodno kažem da baš uživam. Da li ti je možda nedostajao taj moment gdje možeš da se posvetiš i sebi i porodici i svemu dok si se bavila rukometom? Pa naravno, mislim da generalno moj sportski životni put trajao je dugo, 26 punih godina i to je zaista, onako ajmo reći, žargonski vojnički život i nekako bukvalno sve podredite tome ukoliko želite da uspijete. Ja sam zaista sve što sam imala u svojoj moći podredila u rukometu, jer je rukomet od prvog do posljednjeg dana, kao i sad, bez obzira što ne igra, moja velika ljubav i nešto čemu sam posvetila pola svog života i opet kad bih se rodila istim putem bi išla, zbog ničeg se ne kajem, ali sigurno da momenti koje sam propustila onako u veći dio svog života je upravo ti porodični sastanci, ručkovi, obilazak sestre, brata, majke, oca i to je nešto što, eto, mogu sad da kažem, zahvalna sam Bogu da smo svi živi i zdravi na okupu i da sad to mogu da nadomjestim s obzirom da mi je to svih ovih godina nedostajalo. Kako je izgledao tvoj prvi neki susret sa rukometom? Kad si shvatila da je to tvoj poziv, da je to to? Pa ja moram da kažem da je meni se majka bavila rukometom i nekako ja sam uvijek bilo dijete od malena koje je voljelo sport i uvijek sam igrala prvenstveno fudbal, jer je moja velika ljubav bio fudbal dok sam bila djevojčica, ali otac i majka mi se nikako nisu slagali i hvala Bogu što je to tako bilo da ne nastavim da treniram fudbal, ali nekako ja sam još kao dijete voljela sport i meni je glavna igračka bila lopta. Nekima je to bila barbika, neke druge vrste igračaka, a meni je lopta bila. Ja bukvalno loptu nisam ispuštala iz ruke, svuda sam išla sa loptom, čak i u školu imala sam ranac, imam sliku gdje nosim ranac i u ruci imam loptu, tako da uvijek mi je bila najljepša igračka. Negdje sa 12 godina na nagovor svoje majke, bavila sam se prije toga malo atletikom, ali negdje na nagovor svoje majke sam otišla da probam rukomet i bio je to avgust u sportskom centru Morača i prosto tog dana sam zaista vidjela da je rukomet jedna velika ljubav i da želim da treniram, igram rukomet. Na početku je kao i za svako dijete to bila samo igra, i onda kasnije već negdje sa 15 godina sam prvi put nastupila u prvi tim ženskog rukometnog kluba Budućnost, to je inače klub u kom sam ja ponikla. I tako, nisam ni sumnjala ni očekivala iskreno prvenstveno da će to da bude moj životni poziv, jedna velika ljubav i strast i tako punih 26 godina. Koliko smatraš da je važno da se uopšte djeca rano uključe u sport i da u tim nekim ranim godinama otprilike vide neki svoj put u nekom sportu? Ti si rano počela, pa koliko je to važno
da se uopšte dijete opredijeli za jedan sport? Pa ja moram da kažem, jako dobro pitanje zašto. Ja sam počela sa 12 godina. Gledajući sadašnju djecu i roditelje, naravno, oni već sa 6-7 godina upisuju dijete na sport. Ja stvarno mislim da je to još uvijek rano. Ono čemu ja težim i vjerovatno ćemo se dotaći toga i kroz intervju, kroz ovaj svoj kamp koji imam za djevojčice, djeca trebaju da se igraju. Djeca trebaju da uživaju. Ne treba djeci od 7-8 godina nametnuti da im sport bude profesija. Ako ćemo iskreno, ja to kažem, ja to imam u svojoj porodici, djecu od brata i od sestre gdje idu u školu, idu na engleski, idu na italijanski, idu na sport. Znači, djeca nemaju djetinjstvo da se igraju, stalno su neke obaveze. Ja stvarno mislim, ja sam se tako igrala. Meni je bilo dođem iz škole, uzmem loptu i idem da se igram sa društvom. Djeca trebaju kroz sport da uživaju, da se igraju, a tek kasnije sa nekih 12, 13, 14 godina da vide da li je zaista to poziv sa kojim oni žele da se bave. Tako da ja sam uvijek za to i smatram da ne postoji ljepšeg poziva od biti sportista uz dužno poštovanje svih drugih profesija, ali sport te zaista uči i disciplini i posvećenošću i radu, marljivom ako želiš da uspiješ, ali mislim da prvenstveno gradi tvoj karakter na jedan pravi način i ukoliko želiš sutra sa bilo čim da se baviš, znamo koliko je disciplina bitna i upravo uvijek ću biti neko ko će smatrati da je za djecu najzdravije i najbolje da krene na sport. Da li će to biti poziv i da li će oni nastaviti da se bave sa tim do kraja, to opet ne treba da bude ni velika želja i pritisak od strane roditelja, već ih samo usmjeriti i pokazati koji je to put kojim trebaju da idu. To je ono kako ja razmišljam i kako ću sutra svoje dijete sigurno da vaspitavam i u kom pravcu ću da mu pokažem, ako želi je sad, da li će htjeti ili ne, ipak nekad trebamo osluškivati i njihove želje. Ti si danas uzor i idol mnogim mladim igračicama. Da li si ti kao mlađa imala nekog idola u svojoj glavi, neku vrstu smjernice kako bi voljela da tvoja karijera teče u nekom smjeru? Pa iskreno da budem ne. Ja kad sam počela da se bavim rukometom, u tom trenutku je zaista budućnost bila velikan, kao što je i godinama veliki klub sa velikom i bogatom tradicijom, ali uvijek nedostajala ta evropska titula. I sjećam se da je dvorana, sportski centar Morača bio pun 2 sata prije utakmice i nekako sam uvijek, ja kao djevojčica išla 3 sata prije utakmice samo da nađem mjesto da ih gledam. Tad su zaista bile velika imena, Maja Bulatović, Sandra Kolaković, sada ih sve ne nabrajam. U tom trenutku je Bojana Popović došla i sve su to u tom trenutku kad sam ja počela bili ozbiljni igrači, velika imena. Ali nikad nisam težila i željela da budem ili vidjela sebe, ja želim da budem kao sad, ne znam, da ih ne nabrajam. Nekako sam uvijek bila svoja i kao dijete i kasnije kroz rukomet. Uvijek sam bila svoja i uvijek sam željela da budem ja. Nikad se nisam upoređivala sa nikim i nekako sam uvijek gradila neki svoj put i slobodno mogu da kažem da sam srećna zbog toga jer sam samoj sebi uvijek bila neki idol i željela i motivisala sebe da budem što bolja. Sjajno. Da li se sjećaš trenutka kad si osjetila da je to, da si stigla na svjetsku scenu rukometa, da svi znaju ko je Jovanka Radičević? Sjećaš li se da li je to bio neki moment samo ili je bila neka utakmica iz koje si izašla kao lider? Pa ja sam napisala jednu zbirku pjesama, motivacionih mogu slobodno reći, koja se zove Srce lavice i sad ću da ti odgovorim na pitanje, ali zašto sam spomenula tu zbirku? Zato što sam upravo u njoj napisala moment utakmice kad sam šutirala odlučujući sedmerac protiv pobjednika kupova protiv Viborga gdje je Katrina Lunde, moja saigračica sa kojom sam ja kasnije osvojila Ligu šampiona, bila na golu. Ja sam bila, znači imala sam 17 godina kad mi je Tone Tiselj, bilo je neriješeno, dao loptu rukama i rekao ideš da šutneš za posljednji penal.
I sjećam se tog momenta zato što postojalo je mjesto u Morači gdje su roditelji uvijek moji stojali gledali. U trenutku sam ja pogledala ka njima, otac je izašao iz dvorane. I bilo mi je samo ono, prošlo mi je kroz glavu, 17 godina sam naravno imala i samo mi je prošlo kroz glavu, je li moguće da moj otac meni ne vjeruje da ću ja da dam taj gol? Sad ćeš da vidiš, sad ću da ti dokažem da ću da postignem da nemaš potrebe da izlaziš iz dvorane. To je bila utakmica koja mi je onako stvarno obilježila taj početak mojih rukometnih koraka gdje sam dala 12 golova i stvarno sam odigrala tu utakmicu vrhunski. I tu sam negdje, mogu da kažem, slobodno imala u glavi kao da, to je ono sa čime ja želim da nastavim, da je stvarno svaki trening koji sam ja putovala, jer dolazim iz jednog malog sela mjesta u Zeti, svaki dan sam morala da putujem, pritom da budem odličan đak i nekako to su momenti koje prolaze kroz glavu da je sve što si uložila zaista i vrijeđa. Kako bi opisala taj svoj karakter? Rekla si da si, kad ti otac izašao iz dvorane, rekla to je to, ovo je moj trenutak, sad ću da ti dokažem. Kako bi opisala taj prkos koji imaš u sebi? Pa ja uvijek volim igrače i generalno volim djecu i sad kad u radu sa djevojčicama ja volim, mi to kažemo, sportski bezobrazluk. Ali ja volim taj bezobrazluk. Ja sam uvijek voljela, ja i dan danas volim kad su djeca nestašna, kad su tog vedrog, nemirnog duha. Ja mislim da je to stvarno, sa tim se rodiš. To možeš možda kroz godine negdje da izgradiš, ali taj pobjednički karakter, sa tim se rodiš. To imaš ili nemaš. I uvijek sam se trudila i na utakmicama i naravno da mlađim saigračicama pomognem, jer mislim da svako od nas u sebi ima tu emociju koju nosi, zato i počinješ se baviš sportom jer voliš, ali da svako od nas može da tu emociju probudi. Ne znam, meni je teren bilo najljepše mjesto na kojem ja izađem i tu sam ja, svoje sam. Ja stvarno mislim da je moj karakter što se tiče sporta bio onakav kakav je trebao da bude. Nikad nisam dozvoljavala na sebe zato što sam upravo vjerovala u sebe jer sam znala koliko radim i koliko mogu i nisam dozvoljavala nikome da može da, ne znam, da me sputava u nečemu, iako je bilo pokušaja da me možda sputavaju, ja sam uvijek imala u sebi to, sad ću da ti dokažem. I nekako samo sa godinama to počinješ više kad si dokazan igrač, onda više se ne dokazuješ nikome, već samom sebi. Tako da sam ja negdje sve to, mogu slobodno da kažem, sa tim nekim svojim karakterom koji je bio za nekoga možda previše naglašen, ali mene on stvarno kroz sve ove godine i sve ovo što sam postala zaista pomogao da budem tu gdje sam sad. Pomogao ti je. A da li je bilo nekih trenutaka kada ti je možda odmogao, da sad iz ove perspektive možeš da pogledaš i kažeš možda sam tu malo imala neku pretjeranu reakciju? Pa svakako, mislim da svi se mi negdje sa godinama mijenjamo. Ne bi dobro bilo da sam ista ona Joka koja je bila sa 20 godina, preeksplozivna, pretenzično u nekim situacijama. Mislim da svi se mi mijenjamo kroz godine, naš karakter ostaje, ali nekako pokušavamo da kanališamo energiju u nekom možda blažem obliku nego što je to bilo kad si mlad, pa misliš, kad si u tim mladim godinama misliš da sve znaš, da sve možeš ti, ali nekako sa vremenom i sa godinama naučiš da nekad i možda ta prenaglašenost nije dobra. Naravno da je bilo momenata i situacija gdje sam možda imala neke ishitrene reakcije, ali ono što je meni uvijek bilo drago je što je svaka moja saigračica znala da ta moja ishitrena možda reakcija na terenu nema veze kad se završi utakmica van terena. Mi i dalje ostajemo prijateljice i družimo se i sve, ali eto možda i te nekad reakcije kojih je bilo, nekad opravdano, nekad ne, su sastavni dio života i sporta, ali ono što je mene negdje uvijek krasilo i što uvijek sam znala ako pogrišim da kažem izvini. Nisam imala problem da priđem i da kažem izvini jer mislim da smo svi od krvi mesa i prosto je normalno griješiti. Ako griješi, taj je stvarno čovjek i samo treba prići i reći izvini i nastaviti dalje. Znamo koliko si srčano proslavljala pobjede i znamo koliko su ti teško padali porazi. Vidjeli smo te i u suzama i sve smo vidjeli. Da li bi izdvojila možda neki poseban trenutak, neki poraz koji kad si možda izašla sa terena
I je ostavio baš jak utjecaj na tebe? Znaš kako, sport je emocija i ako sport ne igraš emocijom, onda bolje da ga ne igraš. Mislim, sve u životu, ja se bar vodim tako, sve što sam radila sam iz velike ljubavi sa velikom emocijom. I drago mi je što, eto, ljubitelji sporta su to prepoznali kod mene, ali ja sam takva i van terena. Tako da svaki poraz je na mene ostavio trag. Dešavalo se noćima da ne spavam. Kritički sam uvijek bila nastrojena i prema sebi i prema ekipi, šta smo mogli bolje, šta nije bilo dobro. Ali svakako da ti neki porazi koji su me onako boljeli na malo duže su uvijek bili porazi sa reprezentacijom. Naravno i mogu da kažem finala Lige šampiona sa Vardarom. To mi onako ostaje jedan veliki žao što nisam uspjela sa Vardarom da osvojim titulu Lige šampiona jer smatram da je to bio jedan ozbiljan i veliki klub i imali smo zaista te 3 godine vrhunsku ekipu. Ali svakako da je i izgubljeno finale u Londonu protiv Norveške, ali nekako sve se to vratilo par mjeseci kasnije. Tako da ja sam uvijek više učila iz poraza nego iz pobjeda i uvijek sam voljela više da, bez obzira što pobjeda je pa je ljepši osjećaj i još kad dobro igraš, ali sam uvijek utakmicu koju sam izgubila više puta pogledala nego onu koju sam dobro igrala i pobjedila. To je, ja mislim, odlika samo šampiona. Pa uvijek sam željela da vidim zašto nije to na onom nivou na kojeg sam ja u tom trenutku mislila da je. I onda sam uvijek tražila tako kroz te analize da vidim šta je to što nije bilo dobro. Čak sam išla do tih detalja da vidim da li sam jela isto što i prošlu nedjelju kad je bilo vrhunski. Ali dobro, to stvarno mi sportisti imamo to kroz... Kad želiš da pobjediš, jer ja sam zaista uvijek bila igrač koji je to uvijek najbolje opisuje ove mlađe kolegnice. Ako izgubimo igricu na treningu, a sa Jokom smo u ekipi, gotovi, trening propada. Ja ne volim čak ni igricu na trening da izgubim, tako da toliko o tome koliko sam ja stvarno uživala u sportu i koliko je za mene sport sve. I danas mi otac kaže stvarno, ali moguće da nećeš da puštiš dijete da te pobijedi ako igramo neku igricu. Ja kažem ne, mora da se uči karakter, mora da vježba. Igramo igricu i sad mali je sestra se plače ako izgubi, čovječe na ljudi. Ja kažem dođi vamo da vježbaš da pobijediš. I otac kaže ali moguće da ti nećeš dijete da pustiš da pobijedi. Ja kažem neću, hoću da ga naučim da mora i da se sa porazom nosi isto kao i sa pobjedom. Tako se gradi pobjednički karakter. Tako je. Kako si se osjećala onog jutra kad si ostavila svoju karijeru iza sebe? Da li si osjećala neku prazninu ili je tu možda postojalo i neko možda olakšanje? Pa iskreno da budem, osjetila sam veliko olakšanje. Zato što sam zaista negdje osjetila da je vrijeme da završim. I odluku koju sam donijela da završim sad ovo kad je bilo u maju, donijela mnogo ranije. Samo sam željela da odigram to prvenstvo u Crnoj Gori, Makedoniji i Ljubljani, da prođem kroz zemlju u kojoj sam rođena, koju sam igrala i u kojoj sam završila klupsku karijeru. I eto, to je onako bila jedna, sad kad gledam sa ove tačke, najbolja odluka koju sam donijela, s obzirom da smo osvojili tu bronzanu medalju i s obzirom da sam imala doček kakav zaista mislim, to jest ispraćaj kakav zaista nijedan sportista ne sjećam se da je imao i na tome sam beskrajno zahvalna i to je onako najljepši period moje karijere i ako bih trebala zaista da odaberem jedan datum, to bi svakako bio 9. novembar kad sam igrala tu oproštajnu utakmicu u sportskom centru Morača, ali kad sam završila skroz karijeru, sjećam se da sam se to jutro probudila, bila je moja porodica kod mene jer sam u Krimu završila karijeru u Ljubljani. Samo sam rekla hvala Bogu, završila sam je zdrava i dala sam sve rukometu. Rukomet mi je vratio na najljepši mogući način, ali mislim da sportisti generalno trebaju da znaju kad je moment da kažu da je dosta. Ja sam željela da završim karijeru kad sam u vrhu, da me ljudi pamte onako kako su me godinama gledali, a ne da dođem u situaciji da, ne daj Bože, krenu povrede ili da mi kažu pogledaj, ne može više i tako. Tako da mislim da je jako bitan i moment da sportista zna da kaže kad je dosta.
i nekako osjetila sam zaista olakšanje. Ne žalim stvarno za ničim zato što sam rukometu dala sve, a i on mi je dao zaista najljepše moguće trenutke. Mnogo si prerasla srcima navijača. To je definitivno i uvijek ste imali neki poseban odnos. Koje neke njihove gestove možda najviše pamtiš? Pa ja moram da kažem da je za mene generalno svaka utakmica u dresu reprezentacije nešto posebno. Mislim da svaki sportista ili svako dijete koje počinje da se bavi bilo kojim sportom mu je san da zaigra za svoju reprezentaciju. Ja sam imala tu sreću i privilegiju da budem čitavo vrijeme dio reprezentacije, da budem kapiten i da najljepše svoje sportske trenutke doživim u najljepšem dresu. Jer to nije, ja uvijek kažem, obično parče tkanine koje ti obučeš, već je to čitavi naboj emocija i osjećaja i one ljubavi i strasti koju nosiš i svoje porodice i svih ljudi koji su rođeni pod ovim nebom. A najljepši mogući osjećaj za jednog sportistu je da pjeva himnu svoje zemlje i da bude pod zastavom svoje zemlje. Tako da meni same te utakmice, reprezentacije i navijači je nekako jedno. Jer stvarno mislim, imala sam priliku da i prisustvujem na velikim utakmicama drugih reprezentacija i generalno sporta. Mislim da imamo najvatrenije i najbolje navijače i to se prosto osjeti. Kako se osjeti kad igrači igraju na terenu sa velikom ljubavlju i žarom, tako se osjeti na tribine kako oni navijaju i koja je to jedinka. I mi smo prosto bili jedno. Ali svaka utakmica sa njima je zaista nešto posebno i prosto da su me probudili u 2 ujutro mogla bih da igram koji je to naboj emocija kad ih čujete sa tribina. Jer vi čujete da oni istinski srcem pjevaju i onda je prosto nemoguće da vi ne date sve što imate od sebe na terenu. Tako da opet kažem taj 9. novembar i mogu da kažem slobodno taj transparent koji su gore razvili Jovanka Orlanka do posljednjeg daha. Mislim da je to nešto što ću do kraja života pamtiti, što mi svaki put probudi posebne emocije. Da li si svjesna da si ti bila jedna od tih igračica koja je davala energiju navijačima zapravo? Sve te tvoje proslave golova, koliko srčano si igrala, ti si bila ta osoba koja je kompletno tu navijačku grupu vodila zapravo. Budila si moraču. Nekako je stvarno se to osjećalo. Pa ja mislim da svi mi, bez obzira što sad živimo u nekom digitalnom dobu i prosto želimo da se možda prikažemo na ovakav ili onakav način, ali mislim da smo svi mi ljudi, prosto nas je Bog tako sagradio da imamo emociju i mislim da je to nešto što svako od nas ima i svako od nas želi da osjeti. Kao što su oni osjetili moju emociju i ono kako ja igram za dres reprezentacije za svoju zemlju, tako sam ja osjetila kako oni vole meni, koju oni emociju imaju. I to je prosto, kao što sam malo prije rekla, uzajamno. I to mora da se osjeti, jer mislim samo da oni ljudi koji zaista ne vole zemlju u kojoj žive ili ne raduju se uspjesima reprezentacije mogu da pričaju drugačije ili da ne budu srećni. Svi oni koji istinski vole svoju zemlju moraju da osjete emociju, jer svaki sportista koji brani boje naše zemlje dolazi tu jer voli i želi, a ne zato što nešto mora, jer niko od nas ne mora ništa i samo stvarno želim da kažem da je svaka od nas dolazila u reprezentaciju zato što želi da bude tu, a ne zato što smo imali neke financijske koristi ili bilo čega drugo kao što se pisalo i pričalo. Da. Ono što je zaista je čista ljubav i to je nešto što navijači i pravi oni ljubitelji rukometa su uvijek znali da prepoznaju. Kod mene posebno zato što stvarno, ja uvijek kažem, za mene sve titule individualne i Liga šampiona ne mogu da mi zamijene osjećaj igranja samo jedne utakmice u dresu reprezentacije. I jedino što mi sad, evo možda u ovom trenutku u decembru kad je najljepši mjesec, nekako se spremamo za novogodišnje božićne praznike, meni uvijek decembar bio sinonim za reprezentaciju, što se uvijek održavala velika takmičenja. Da li si imala nakon završetka karijere moment u kom si upoznavala neku novu Jovanku?
sa nekim novim navikama, sve je bilo nekako novo. Pa iskreno jesam i nekako uvijek su govorili da li si spremna za taj korak s obzirom da sam dosta i nekih dokumentarnih filmova gledala vrhunskih sportista kad su završili karijeru, da su upali u depresije, da prosto cijeli život radiš nešto i sad odjednom trebaš skroz da se svičuješ i prebaciš na nešto potpuno drugačije. Ali ja sam inače tip koji voli da budem sama sa sobom, jer mislim da svaki čovjek koji ostane sam sa sobom, ako duboko zaviri unutar sebe, ima tu mnogo što da poradi da bi bio bolji. To je neko moje mišljenje. Ja sam uvijek voljela da budem sama sa sobom jer sam tako uvijek mogla da pravim neke jasne vizije šta želim i kako želim, koji je to pravac kojim želim da idem. Ali kad sam završila karijeru nekako u ovih par mjeseci, od kad sam završila, mogu slobodno da kažem da sam se nekako skroz povukla i najviše provodim vremena sa svojom porodicom, prijateljima i momkom, jer prosto mi je to svo ovo vrijeme nedostajalo. I kad me neko pita šta radiš, ja bukvalno kažem ništa. Kako ništa? Pa ništa, ustanem, odem na trening, pođem do mojih, odem na kafu i to je to, ništa, uživam, baš uživam. Jer je to nekako nedostajalo i nisam bila sad, s obzirom da sam ja u maju završila relativno, nije to sad neki veliki dug period, ali imala sam odmah ponude da radim, da budem u sportu, ali nisam željela. Stvarno mi treba da se odmorim od svega, prvenstveno od ljudi, rukometa, a onda i da se posvetim i sebi i svojoj porodici i nekako stvarno uživam u tom periodu. Sad, da li će za koju godinu doći da ja stvarno želim da budem u sportu i nešto, naravno da hoće, ja to sad mogu slobodno da kažem jer meni je rukomet život i ljubav i ja bih voljela da budem u sportu jer mislim da mogu puno da pomognem i mladim ljudima i generalno sportu, ali za sad sam stvarno željela i to je bila neka moja odluka da hoću da se odmorim od svega. Imaš svoj kamp, kada već pričamo o tom nekom narednom periodu, imaš svoj kamp, koliko uživaš u tome? Pa baš uživam, zato što nekako sad dosta njih me pitalo što ti ne bi voljela da budeš trener. Ne mogu da kažem za sad nikad neću biti trener. Ja ne znam šta će godine da donesu i da li ću ja kroz koju godinu željeti da stvarno budem trener. Ali nekako taj rad sa djecom me zaista opušta. Jer ja djecu puno volim, mislim da znam puno sa njima kako da im priđem. I srećna sam što je već 3 godine za redom veliki odaziv djevojčica. Prvenstveno sam srećna što je, s obzirom da živimo u vremenu kakvom živimo, i dalje postoje djeca kojima su sportisti idoli, što je jako dobro i to je nešto što me jako raduje. Sa njima me rad zaista opušta. Mislim da su to jedna neiskvarena bića koja su željna učenja i prosto kad vi vidite one velike oči, pametne koje žele da uče, mene to nekako puni energijom i prosto uživam u tome. Je li zahtjevno? Jeste, s obzirom da moj kamp, mogu slobodno da kažem, nije običan kamp, jer sam ja kao djevojčica išla na kampove i to zaista nije običan kamp. Izuzetno je na visokom nivou i profesionalan jer se mi ne bavimo samo rukometom, već i edukacijom iz raznih oblasti i tu je čitav tim koji je uključen, 10-ak ljudi koji maksimalno rade svoj posao kako na terenu, tako i van terena. A ja sam neko ko je 24/7 uključen u sve to i zaista je naporno s djecom raditi od ujutru do navečer, ali prosto ja to volim, uživam u tome i vjerujem da će to zaista postati jedna tradicija. Naše rukometašice su trenutno na svjetskom prvenstvu. Pretpostavljam da se čujete. Koji savjet im daješ? Kako ti se čini igra do sada? Pa čujem se, naravno, ima tu par cura, pošto je smjena generacije, ima i dosta novih i mladih, ali naravno da ima tu i par djevojaka sa kojima sam ja osvajala, igrala i u klubi, i u reprezentaciju koju izuzetno volim. Pa moramo budemo svjesni, stalno se upoređujemo sa tom 2012. godinom, ali realni moramo da budemo, mi nemamo taj kvalitet koji smo imali 2012. Ono po čemu je Crna Gora prepoznatljiva i reprezentacija uvijek bila po toj borbenosti i srčanosti, to je ono što ne treba nikada izostane i to je ono što treba generacije da slijede i da im se pokaže
kako se to radi, kojim putem trebaju da idu, ali svakako da moramo da budemo strpljivi, da smo svjesni da je smjena generacija, da kvalitet nije na onom nivou kao što je bio, ali ove prve ove utakmice kroz ovu grupu još uvijek to nije pravi kvalitet da bi mogli da vidimo na kom smo nivou. Vjerujem da će to ovako u nekom sad u ovoj drugoj grupi biti mnogo teži i zahtjevni protivnici, pa ćemo da vidimo gdje smo, ali svakako da ima tu djevojke koje su osvajale medalje na posljednjem ovom prvenstvu i znaju kako doći do tih velikih rezultata. Ove mlade trebaju da slijede, prate i da pokažu, daju svoj maksimum kad izađu na teren. Šta ti se sada čini kao taj neki X faktor koji nedostaje toj generaciji da bude makar malo bolja? Pa definitivno je to još par boljih igrača, realno moram da budem. Mi imamo igrače koji igraju kroz Ligu šampiona, ali kao što ni tad nismo imali neku dužu klupu, nemamo ni sad, ali opet je to proizvod, ja uvijek kažem, dobro je i da se nalazimo na svjetska i evropska prvenstva koliko su ulažu u naš sport. Iskrena da budem, to onako moram da naglasim jer mislim da bez ulaganja države u sport i u klubove nema ni reprezentacije, jer sami odlazak na svjetsko prvenstvo za malu Crnu Goru moramo da gledamo kao veliki uspjeh, s obzirom da smo mi postavili neke standarde i da se od nas očekuje svaki put kad ode Crna Gora na neko rukometno, evropsko, svjetsko ili olimpijadu, takmičenje da donese medalju, na to moramo malo da zaboravimo. Evo mi smo posle 10 godina donijeli bronzu od osvajanja srebra i zlata i to je jedan dug period, ali mislim da mora prvenstveno da se dobro zasuku rukavi, da se ulaže u sport, u klubove i da onda možemo da očekujemo i da reprezentacija bude na nivou, jer imamo dosta igrača koji igraju vani. Uvijek za reprezentaciju kad se dođe nema se puno vremena, a znamo da te 2012. godine okosnica reprezentacije je bila budućnost. Igro igrača je bilo budućnost. Tako da mora da se napravi jedna jasna strategija i plan da bi mogli nešto da očekujemo u narednim godinama, jer moramo da budemo realni da ni kvalitet generalno rukometa nije kao što je bio prije. Tako da vjerujem da ljudi koji su uključeni u sport će ukapirati da država ne postoji ukoliko nema reprezentacije i da najbolji ambasador jedne zemlje je uvijek reprezentacija. Samo kad bi još to malo ukapirali ljudi koji bi trebali da ukapiraju, onda bi vjerovatno bilo sve puno bolje. Za kraj, šta Jovanka voli da radi privatno? Koju muziku voliš da slušaš? Da li imaš neki hobi? Pa ja iskreno kažem, volim puno da treniram i sad kad sam bez obzira završila ovu karijeru profesionalnu, željela sam samo da mogu da probam sportove koje mi nije dozvoljeno bilo dok sam igrala rukomet. To je svakako tenis i ove godine sad u stvari za par mjeseci ću probati i prvi put da skijam. Nadam se neću polomiti jer sam zdrava završila rukometnu karijeru, pa očekujem i da ću sa tih skija sići zdrava. Tako da voljela bih to da naučim. Tenis, to je nešto što sam sad probala dok sam na ljeto imala mogućnosti. Ali generalno volim ujutro da se probudim u miru, da odradim trening i da budem sa svojom porodicom i prijateljima i to je nešto što kažem mi je uvijek nedostajalo i ono zbog čega sam posebno nekako srećna je što će biti sad ovaj prvi Božić posle sigurno 20 godina da ću biti sa porodicom. Jovanka, mnogo ti hvala što si bila moja gošća danas. Nadam se da si uživala. Hvala ti puno. Uživala sam puno i ja i tebi također vidim da si mlada. Želim puno uspjeha, da ostaneš uvijek tako svoja, opuštena i želim ti sve najbolje u nastavku ove emisije koja je zaista prelijepa. Poštovani gledalci, toliko od nas u ovoj epizodi. Vi nas pratite na Meridian Studio YouTube kanalu gdje vas očekuju još mnogo zanimljivije i nove priče.